You Nimlei Tangkhul John Seema ini John Seema mai from production ni sigo kala filmmaker director salaga si Tangkhul movie ni phawla khai kala odmur ka hak da khai mem pamle ari Tangkhul ni movie ang mai John Seema na film ni kata thada mam thagle emotional sa thada iwang chotla khai sai na wang mam thagle okay thada like na khen how ke I movie yang ka chop because the movie can be job thada job ki chuba shi maning mane okay and the movie ka yang li emotional ka sa movie la ka chong ka lai ye ki movie ka I job pe ji hang ai the movie ni star ka mi ngai the Christian movie li ba 4.5 joke thada 5 out of 5 yeah 4.5 5 somewhere thada you know there's something ka 4.5 out of 5 in share jo John Seema John Seema na movie hi ang kwai na kada na kitai ku le kala ya lu tu ni sa da ke ji ta mi li yang singai do okay the makeup da I congratulations hangai to the team MAYO ZINGRAN team li laka makan mi movie I tong yang hai de how ko kai na ke I ba au movie yang khai chai li ba hi best ta hang ra wow best means sa de tong overall jigo ada au thui kai movie li khirjan kham tha le akha thada akha ke hi ba hi li overall acting and how about the khirjan ka tong best ne lagi na hangai Tangkhul na special Tangkhul li hi movie hi Tangkhul we villages ka tong ali yang sangai movie hi in a chung inspire sa gi de le ye hada apo ka teng de inspire sa khai chung le especially youth and the hangai Tangkhul we khu ka tong ali this in the movie hi Bashung sangai a must watch Tangkhul Christian movie. ka na movie hi ang kwai na Tangkhul yut ni ang kwai na khang che ki kra da nan chi sang la Mai da khang che ba ku da 100% ro mu kram ka hi yang kwai na ram ni ba tharan ta mi akhang la khang da wat akhang la every village waling na che khu samang la je I da guarantee mi shabe okay ning share jo ari movie MAYO ZINGRAN hari Tangkhul release sa laga ya rin sa kai ni you Nimlei bam da ge Nimlei Khamrang ari UPC we assistant pastor sa da kai ni Nimlei na movie hi ang laga mai to de ka da sa je sangai kla ka ji ta mi li yang sangai kla movie Islai ge MAYO ZINGRAN hi thala khaya movie ne khrajan lam thala ge kala hili shuru khui me da kle actor like actress la kala deng de shuru khui me da kla tum sai kor la thala in rewe matai la na khrajan hi ari Tangkhul itum we ring rak da kle reality jili paisa laga hi kyangai na gajak la to mi rin le kalai thum Tangkhul society ki tha da ring kla ji ani bira agava yang lala yaron la yang lala itum psychoro van lesson mi ba ya khan ne jena yari psychoro li hi khyang hi sok mi tong salak ra yang misalo ji hangai islare isi Tangkhul hi thada reshi we movie hi tra ka malai mane na movie hi thada church tali the project sa laga church tali show sa laga pastor ki kan bin la youth na organize sa ni laga chithai ga effective sam ra la iwa mai I church ni lei thum yang ba ye bau ga pha ga ji ba I thum na apong ji tha aina reach out sak ba apong sai go re na bau ga pha shok phai sa gi ga la je khu shok da gi Christian we mirin li paisa laga sham ga shok ga movie sa gi da we church ni la I thum yang Mumbai ji hangai